Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Tugeze mu mwanya rero wo kubasha kugera ku gikorwa cyacu cya nyuma gisigaye. We are getting to the end of our activities today Kubera ko tumaze kumva ijambo ry'Imana. because we already had the word of God. Tidutinda mu bindi byose. We're not going to take long. Turabikora twihuta We'll do things as fast as possible, ariko muzumve. but I will ask you to listen. Kuko uyu ni umunsi w'ubuhamya. This is a day of testimony, Wo guhamya of witnessing ko ari ab'Imana yiboneye. that God has found the workers, Ijambo ry'Imana ryarovye. that the word has fished, Umwitero wanaze. that the net has drawn. Eliya yanaze umwitero. Now Elijah has thrown the net. Yesu yaciye mu mudugudu. Jesus has passed through a city Aritoranyiriza and he picked people, ababasha kumukorera. the people who will serve him. Rero itorero rya Kristo, Therefore, the church of Christ, abapastori, pastors, abakristo bose baraha, members here, ni abahamya b'ukuri they are the witness of truth, yuko hari ab'Imana yarobanuye. because God is choosing some of the people. Hari abo Yesu yarobanuye. Jesus has chosen some of the people, Ibezereza umurimo wayo gusa. sanctifying them for his work, Umurimo w'Imana the work of the Lord, wibonera abakozi. to find the workers. Bibiliya iravuga ngo The Bible says mavuno ni mengi, the harvest is plentiful. ibisarurwa ni byinshi, The harvest is plentiful, ariko abasaruzi ni bake. but the laborers are few. Navuze ngo nimo turayiririmba kubera umwanya, sinzi ko tuza kuyibona iyo ndirimbo. Thought we gotta sing that song if we find Muri time yokofu. in the hymns. Ariko kuzizo mbavu But because of that reason, ndashaka kubabwira gusa ngo mwese muba abahamya I want to tell you all to be witnesses kandi tunezererwe icyo Imana and ikoze, to rejoice in what the Lord has done, kuko n'ijuru naryo ryanezerewe. because heaven also is rejoicing. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Sema amen. Hallelujah. Guhamagara kw'Imana The calling of God, ni umunezero mu ijuru, it is a joy in heaven. ariko kwihamagara kwacu But our self-calling ourselves, ni ukwibesha kwacu. that is, we are self-lying to Ntacyo us. kiba cyakoretse. It means absolutely nothing. Rero twishimire ko Imana yahamagara. Therefore, let us rejoice because God has called. Dusome twihuse. Let us read the word fast. Maraki Malachi ibice bibiri 2:7. murongo wa karindwi. Maraki ibice bibiri murongo wa karindwi. Malachi 2:7. Mbere ku murongo wa gatanu kugira ngo tuze kubyumva neza. I want to start on verse 5. Malachi. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushitsi n'izina ryanje. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanje mu mahoro no mu zo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Murongo wa karindwi ariwo mucakarongo. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of the Lord. Amen. Praise God. Mwakire ijambo ry'Imana. Receive God's word. Aya magambo niyo mvugaho buke, hanyuma tuwaweke wakifu wachungaji. I want to talk about this word as we ordaining the workers. Dufite ab'Imana yarobanuye n'abashumba hamwe n'abashemasi. We've got pastors and deacons that God has chosen. Ubushumba, Pastors, ubupastori tuvuga, pastors or shepherds, ubuyobozi, leaders, umukuru w'ikanisa, the leader of the church, umweskopi, the bishop, abo bose all of them, n'abashumba.
They are pastors, shepherds. n'abungeri They are all shepherds. batandukanye mu rurimi rw'ikigiriki They are different in the Greek language, ariko bose but all of them, bafite inshingano imwe. they have same responsibilities. Inshingano bose bafite There are responsibilities, bose all of them together. niyo kukurinda umukumbi, It is to guard or keep the flock. niyo kwigisha umukumbi. It is to teach the flock. Uhereye ku mubishop, archbishop, bishop kugeza kuri pastor, Starting from archbishop, bishop, pastor. abo bantu ni abatamzi All of them are priests, batambira Imana, praising the name of God, bayitambira bayingingira abantu saving him on behalf of mu people. magambo abiri gusa Only in 2 words. dusanga muri Malaki. Found in the book of Malachi. Bibiri ivuga That the Bible is talking about. ijambo rya mbere The first word. ni ukubaha Imana, It is to give them God, babigisha ubwenge bw'Imana. teaching them the wisdom and the knowledge of God. Abatamzi bahuza itorero Now priests will unite n'Imana church with God mu nzira imwe y'ubwenge. in one way of the knowledge. Knowledge. Abatamzi Priests. bashakirwaho ubwenge bw'Imana. Knowledge is searched from them. Abatamzi nibo bari babitse ubwenge bw'Imana. They store the knowledge of God. Umutamzi mukuru Yesu Kristo, The high priest Jesus Pawulo Christ. aramuvuga mu Korinto, Paul spoke about him in aravuga ngo Colossians. Kristo niwe bwenge bw'Imana Say Christ is the wisdom of kandi God. ngo niwe mbaraga It z'Imana. is the power of God. Kubera ko Kristo yari Now umutamzi, because Jesus was a ariwe great priest, mutamzi mukuru, the high priest, umutamzi wese every priest they yuzuzwa ubwenge bw'Imana filled of the wisdom of God. kugira ngo ahuze itorero n'Imana. So he will unite the church and God. Sema amina, Say amen. sema amina. Hallelujah. Umutamzi The priest, akwiye kugira ubwenge. he needed to have wisdom. Ubwenge. Wisdom. Sema amen. Say amen. Ubwenge The wisdom buboneka ahantu habiri gusa mu muntu. it is only found into 2 places in a person. Ubwenge bugaragarira It is manifested ku minwa, ku kanwa, ku rurimi. on the lips, tongue. Ikintu cya mbere umushumba arinda The first thing the pastor will look after, ururimi rw'umushumba lips, tongue. rubitsemo imbaraga zose The z'Imana. power of God is on his tongue. Ubwenge bw'Imana mu mushumba The wisdom of God in a pastor, bugaragara mu minwa ye, ku rurimi rwe. it is on his lips or tongue. Mushumba A pastor agaragazwa n'ubwenge bwe is manifested by his wisdom, mu rurimi rwe, and that is on his tongue, mu kanwa ke. out of his mouth. Cyo gituma Bibiri ivuga ngo That's why the Bible Imana says, ibwira Yeremiya, telling Jeremiah, iramubwira ngo kura ibigawa mu bishimwa, take out the shame. kugira ngo mbindukire akanwa kanjye. So you gotta be my lips, my Abashumba ni mouth. akanwa k'Imana, The pastors are the mouth of God. kandi kugira ngo bahinduke akanwa k'Imana In order for them to tend to be the mouth of God, n'ubwenge bw'Imana babitse, it is the wisdom of God they carry. n'ubwenge bw'Imana bagendana, It is the wisdom of God they walk with. n'ubwenge bw'Imana baturanye. It is the wisdom of God living in Iyo them. abumbuye umunwa When he opens the mouth, wumva ubwenge. you hear wisdom. Sema amina, Say amen. sema amina. Say amen. Iyo avuga When he speaks, kumva ubwenge. you hear wisdom. Yesu yigeze kuvuga gutya, One time Jesus spoke arabwiriza and he preached. ngo umwarimu mukuru w'abafarisayo And the greatest teacher of witwa Pharisees, Nikodemu Nicodemus, bamwumvise, when he heard Jesus, amwumva n'ubwenge with budasanzwe, amazing wisdom, yigira inama mu mutima we, and he told himself in his nubwo heart, batamwemeraga, although they didn't recognize aravuga him, ngo none ndamugendera I nijoro, gotta visit him tonight. inja kwiga buriya bwenge, Learn the wisdom. mubaze buriya bwenge, Ask him something. kuko ni ngombwa Because it is a must hanze nk'umutamzi as a priest ko ngira buriya bwenge. to have the kind of wisdom. Baramugendera nijoro, And he went to him at night atangira kuganira nawe. and he spoke with him. Yesu aramubwira ngo Jesus told him, Nikodemu, Nicodemus, ni ukuri, ni Nicodemus, ukuri, truly, truly, nutazaga ubwa kabiri unless you are born again, ntiwabasha kubona umwami you will Imana. never see the kingdom of God. Amubwira ngo se bizoshoboka gute How is it possible? ko nshaje, I'm old.
old. nosubira mu nda ya Can mama I go back in my Aramubwira mother's ngo womb none and say, witwa umwarimu w'abayuda gute how are you called a teacher? utazi ubwo bwenge You don't know the such of utazi wisdom. ayo makuru You don't know that mystery. ni gute uza wita umwarimu How do you call yourself a teacher? umupasiteri utagira ubwenge A pastor without azi wisdom. ubwenge Without wisdom. yo kwiyita pasiteri gute How can he call yo himself a kwiyita pastor? umutanzi gute How can he call himself a gute priest? wiyita umutanzi How can you call yourself gute a priest? wiyita mwarimu How can you call yourself a teacher? utazi ayo makuru Unless when you don't know this mystery. utazi ayo ubwo bwenge When you don't know this wisdom. haleluya Amen. umutanzi A priest, pasiteri a pastor, umwungeri a pastor si ikoti is not a suit. si ikoti It is not a suit. ntabwo ari koro pasitorali It is not the pastoral. oya si intebe si n'amazi It's not water. pasiteri A pastor. pasiteri A pastor. ko muranyumva mwebwe Are you hearing me? pasiteri A pastor. ni ururimi gusa y'ubwenge It is the tongue filled with wisdom. n'iminwa y'ubwenge The lips of wisdom. sema amen Amen. umunsi umwe pawulo One day Paul, arabamamara arabwiriza and he preached. ngo arabwiriza And he preached. arabwiriza And he preached. aravuga Talked. aravuga And talked. agiripa yamavuga ngo And Agrippa said, ariko ubwenge bwa pawulo buragusajije the wisdom Pawulo of Paul ubwenge buragusajije is making me crazy. umbuzaho gatoya ngo unemeze Only a little bit you are about to pawulo convert. yari umutanzi Paul was a priest. umutanzi ni ubwenge A priest is wisdom. ubwenge 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 Wisdom. ya muhimu zaidi Very important. nta mutanzi utagira ubwenge ukwiye kuba There is no priest without wisdom. sema amen Amen. sema amen Hallelujah. sema amen Hallelujah. sema amen Praise God. bibiliya zitubwira ngo The Bible says, imana irababwira ngo ubwo mwaretse mwataye ubwenge and God said, because you rejected knowledge, ubwo mwaretse ubwenge because you rejected wisdom, nanjye nzobaka I'm going to cast you and let you igihe go. umupasiteri aza buri mana The time a pastor imana only izirekura receives God, umupasiteri igihe God yataye ubwenge leaves a pastor when he leaves knowledge. iyo pasiteri atagifite ubwenge When the pastor has no gucumbukura yego gucumbukura iyo umupasiteri ataye gutya ubwenge when a pastor leaves with knowledge gutya ubwenge bukamusiga and knowledge goes, imana data God, n'umwana the Son, n'umwuka and wera the Holy Spirit, baza bacumbukura they leave him and go. bakama bagenda And they will leave. amaze pasiteri agasigara ari And then the pastor igikati would be just nothing. yacumbukuye yagiye God is gone kuko imana because God iba mu banyabwenge is in the wise. nta gipfuko izoja mu ijuru No foolish person will go in heaven. abagifite mugumane gutyo Those who have ibipfu byose ntibizojayo foolish will never go to heaven. nta juru ry'ibipfu bibaho There's no heaven for the foolish. ijuru ryo mu ijuru Heaven ni iry'abanyabwenge for the wise people. twese si ikibazo Lift your hands to Jesus. haleluya Amen. sema amina Hallelujah. sema amina Praise God. kandi icya kabiri natangaje The second thing that imana amazed me, ibivuga ku mupasiteri God speaking about a shepherd, a priest, iravuga ngo ubwo wanze ubwenge said, because you rejected knowledge, habe n'abana bawe and even your kids, nabo nzobaka I will reject them. ndabanze I'm rejecting them. umuvumo uba mu bapasiteri The curse in the pastors, ni umwe gusa it is just one. ni igihe bataye ubwenge It's when they reject knowledge. imana God izibata leaves them igata n'abana and bawe reject their kids as well. bazabazana akaga ku bana bawe They bring curses on their kids. bazabazana ikibazo ku They bana bawe bring a problem over their generation. urubyaro rwabo Their generation offspring ruzaruhura n'ikibazo it encounters problem. imana izayanga n'urubyaro rwabo God even rejects their izayanga offspring. n'abana bawe God rejects their gusa children. umwe bene kora bataye ubwenge One time the children of bavuga Korah, mose nabi they talked bad about Moses. bari abagabo bagize urugomo They were men gathered together, gossiping bagize mu mutima w'ishari with a heart of jealousy. mu ikanisa batura bagwaniramo si hano bibaye kasarani It has been happening. People fighting in ntabwo the ari mu church. iki gusa byo Not only here. byabayeho kuva It kera happened long Igihe time cya ago. Mose. Time of mu Moses. ikanisa rya mbere In the first y'abana tabernacle. b'imfura First niko ryari tabernacle. ryitwa iryo dini nuko
noneho muri iryo dini In that tabernacle, habamwe abagabo bataye ubwenge some people rejected knowledge b'ibiguryi bashaka guca mu ikanisa and they wanted to divide the church. n'ubu hariho abapasiteri bari mu guca mu ikanisa bataye ubwenge We have pastors who have rejected knowledge. noneho baca mu ikanisa And now they separated the church. bavuga Mose nabi Spoke bad about Moses. barivovota And they murmured. amara imana And God iracumbukura got off from that place. iva mu mahema yabo The presence of God iva muri bo was out of them, iva mu bana babo out of their kids, imana ibwira Mose and told Moses, igizayo aba put your children aside. ngiye nataye bano bantu I'm leaving these people. ubwo nabataye Now that I left them, urupfu rurabashikiye they are about to die. isi irasama And then the earth opened up, umugabo n'umugore a man and his wife, n'abana and kids together, bose all of them, bose all of them. hagumutse nde Who started that? ise Their father. abana bakize se Were the Abana kids bakize saved? No. nta mwana wakize No kids were saved. They were all nta mwana swallowed. wakize mwakira ubwenge Receive wisdom. mwakira ubwenge Receive wisdom. kugira ngo imana ntigacumbukure So God will never get off muri you, mwebwe no mu bana in bawe you and in your kids. icya kabiri Secondly, sema amen say amen. ubwenge bw'imana The wisdom of God kandi buba abavandimwe is nowhere else to be found. buba mu kubaha imana It is found in the fear of God buba mu kugumana ijambo and abiding with the word. iyo umupasiteri atandukanye n'ijambo When a pastor is separated with the word akaba muri Facebook and he is in Facebook, akaba muri YouTube in YouTube, akaba muri Twitter in Twitter, akaba mu manama y'imiryango in the gathering of families, in FBK, akaba mu mpunzi and in refugees programs. ijambo ry'imana rikaba kure And then the word of God gets far akaza away from yihungura him. gusa n'ihinga Only wipes it on Sunday. mudamu umwe namusanze kajyadiriya Found kure one lady in Umunyamulenge. Kajiado. She's a Mnyamulenge. amara arambwira ngo se muracyatarama kwa He kundi said, do you still pray the way you used to? turatarama I bikomeye said, we still do. iwanyu mutaza mutarama muzamusenga ikanisa rimwe nari nagiye kuvuga ubutumwa mu banyakenya I was preaching there. twebwe iwacu ku barataramye twarangije saa saba twama twigama turicara bwari bwanze kwira wamare agumaga kumbaza amakuru Now she was asking me news. amara arambwira ngo se ngo nubu abapasiteri ngo baza bafunga ikanisa nimugoroba igwa niyinga mugataha ngo bagasohoka akagaruka niyinga Was like, do pastors still open the church on Sunday and come back on the other Sunday? Say, what are you talking about? ngo naje kumenya ikanisa ngeze no mu banyakenya Say, I now understand the meaning of church when I'm living with Kenyans. That's what she said. warimenye gute And I wamugana asked her, how did you know the church? warabaye mu makanisa iwacu And you've lived in our churches. ngwino umupasiteri wacu He said, here, the pastor of Kenyans, pasiteri aho asengera niho nanigiye kuvuga ubutumwa where she normally was. tiwabonye bishop wacu Did you see our bishop? niwe wenyine tugira niwe bagira mu ikanisa wenyine We have him alone. tazava ku ikanisa He always stays in church. aba ku ikanisa iminsi yose He is in church every single day, amasaha yose all hours. ayo wokenera pasiteri Every time you need him, uwo mubona you can find him there. iyo avuye ku ikanisa When he's out of church, aba yagiye gusura umukristo he's going to visit a member cyangwa yagiye mu bitaro or going in a hospital. nuko gusa That's all. aba afite bibiliya gusa umwanya wose Every time he has the Bible, agira ubwenge umusaza yewe and that man is very wise. yamavuga arambwira And he told me, ngo ariko imana ishimwe ngo kuko abapasiteri b'i Nairobi bataza bahembwa ngo ntihakagire n'umwe bazohemba she said, thank God that pastors in Nairobi are not paid. umupasiteri uja muri matiriyo hamwe n'abakristo ngo bagahura n'iyinga A pastor only comes in church on Sunday. That's a miracle. nta mupasiteri uzuhurira n'abakristo n'iyinga ku ikanisa Nowhere to meet with members here on Sunday alone. iyo atandukanye na bibiliya When he's separated with the iyo Bible, atandukanye when n'ikanisa he's separated with the church, arataye ubwenge he loses wisdom. yobu arazandika Job wrote it, niwe wabuze ubwenge cyane filled with wisdom. na salomo And Solomon, barandika they wrote, yobu aravuga ngo ndore kubaha imana Job said, fear of the nibwo Lord bwenge is the wisdom. kandi ngo kuva mu byaha And to get out of sin, niko kujijuka that is understanding. kandi tuba duhungira biriya sose There is nowhere we run from all of ni mu that. ijambo It's ry'imana only in the word of God. nimugumana ijambo If you abide with the word, muzogumana ubwenge you will iteka stay with the wisdom forever. nimudatandukana na bibiliya You are not separated with your Bible. nimudatandukana You are n'ikanisa not separated with the church.
church. abapasiteri bashingiwe n'ikanisa. Pastors are strengthened by church. Nuzoza uca ku ikanisa If you pastor riyobowe na by church, revera Muzuri, led by Reverend Muzuri, nushaka uzamuhamagara uri mu modoka ngo mwiriwe Muzuri, pasiteri Muzuri, rivera to greet them, rivera mwiriweho, how are you doing? agomba kuba ari mu ikanisa. He needs to be in church. Bishop Rutebuka Bishop Rutebuka, ugomba guca ku ikanisa, niyo ofisi yiwe iba. that is his office. washaka uza uhamagara You rather even call. bavuga ngo mwiriwe Bishop Rutebuka, Say, how are you, pastor? iminsi mikeya Few days. so duhamagara ngo mwiriwe Kazungu, Oh, pasiteri Kazungu mu ikanisa. in uciye the hano church. nimuzoza mu cyano muzomuhamagara ngo mwiriwe pasiteri Kazungu, Pastor. kuko none arashingirwa n'ikanisa. Because today he's kandi going iyo umuntu ashingiwe n'umugore we ntibaza batandukanye. to marry the church. icyo so dushingirwa nacyo tugomba gutandukana, And we don't need to separate kugira ngo the church. tugumane ubwenge bw'Imana. So we can abide with the knowledge ubwenge of bw'Imana God. bugume muri twe. Abide with the knowledge of God. sema amen. Say amen. sema amen. Say hallelujah. uvuge ngo amen. Iyo ribaye ribi, iyo ribaye ribi, Is it so bad? ijya kabiri kubera umwanya sintinda. The second word, because of our time, sema amen. say amen. ijya kabiri bashakirwagamo amategeko. I mean, laws were to be found in them. amategeko ya Mose yose All the law of Moses, umutambyi yakagombaga kuba yafite mu mutwe, the priest needed to memorize them. yakagombye kuba yafite mu mutima, He needed to have them in his heart. yakagombye kuba ayagendana aziritse ku kuboko, He needed to walk with them wrapped on his hand. yakagombye kuba ayagira mu ijosi. He needed to have them on his neck. amategeko y'Imana, The laws of God. amategeko y'Imana The laws of God, ni ijambo ry'Imana. it is his word. sema amen. Amen. sema amen. Hallelujah. umupastori A pastor, agomba kurangwa n'ijambo ry'Imana, he is to be identified by God's kubera word. iyihe mpamvu ari we ugomba kugira ijambo ry'Imana, Why is he the one to have God's kubera word? umurimo Mostly? afite mu itorero. Because of the responsibility he carries, wereye kuri barya nababwiye, starting from people I told you. wereye kuri arike bishop uri Bishop, kamanuka ukagera neza kuri pasiteri, until to pastor. bose n'abashumba narabiberetse All pastors, I show you that. sibo barazizi n'amaterume yo mu kigiriki. They even learned it in Greek, Yagiye- in Hebrew as well. ba abo bantu All of the people, icyo bashinzwe mu ikanisa their responsibility in church, ni ukwigisha it is to teach kandi bakigisha ijambo ry'Imana. and teach God's word. nta mupasiteri uzi ubwiriza, No pastor who can preach. ntibyemewe. It is not allowed. pasiteri A pastor azayigisha. teaches. narabiberetse. I did show it to you last time. pasiteri ntazabwiriza. A pastor doesn't preach. kubwiriza no kwigisha To biratandukanye. preach and to teach, it is different. kubwiriza To preach, ni uguhishura it is to reveal uburyohe bw'Imana, the sweetness of God, uburyohe bw'ijambo the ry'Imana, sweetness of God's word. abantu bakaza baje kureba, And people come as to look. ni uguhonjesha abantu, It is to make people taste. ni ukubwira abantu ngo njoo kwa It is Yesu, to tell people, come to Jesus. njoo kwa Baba, Come to God. kuna maneno, There is a word. kuna utamu wa There is maneno, life. kuna uzima wa There is milele. life. Noneho abantu bakaza, Then people come by, bakaza mu they ikanisa, come in church, mu ikanisa bakahasanga abashumba, and they find abashumba pastors in church. bakabigisha, They start teaching them. bakababwira neza They teach them ibyo kurya the food biba mu ijambo ry'Imana, found in God's word. bakabahishurira And they reveal ijambo ryose the ukuri. mystery in God's word. rero kwigisha Therefore, to teach, it bitandukanye is different no kubwiriza. than preaching. cyo gituma abashumba That's why pastors, bagomba kumenya amategeko, they needed to know the law, kuko iyo ibo barayigisha because they can teach. ntabwo bayabwiriza. They are not to be mu preached. ikanisa ntihabaho kubwiriza. Church, we don't preach. kubwiriza ni crusade, Preaching is crusade. kubwiriza ni mu bapagani, Preaching is on ni pagans. ukubahamagara. It is to call them. kwigisha ni mu ikanisa, But teaching, it is in church. kwigisha ni ku ikanisa,
Teaching it is in being kwigisha church. nuko abapasiteri mu mazu Teaching y'abakristo it is in pastors. akakwigisha igice cya 10 And he will teach you about uburyo tithing, cyabayeho how it happened, aho cyaturutse where it started, n'uburyo ugomba kugita. and how you should give it. Sema amen. Hallelujah. Dufite abakristo bagiye We've got members who just baraje they came running, babwirijwe they were preached, ngo bashike and when they got there, babura abapasiteri they didn't find pastors babigisha to teach them. bashike basanga And when they got there, ibintu bikabajobera. they are confused. hariho abakristo dufite We've got members bashobora kubura aho bohera who do not know ngo basome bibiliya. how to read the Bible. ikosa rifite abapasiteri. The mistake is on pastors. niba umukristo yaraje mu ikanisa If a member or a Christian came in church kamwandika ku gitabo and he is registered akaba azabura aho yoturuka bibiliya, and he doesn't know where to start the Bible, ikibazo ni icy'abapasiteri problem belongs to pastors, kuko ntibigishije abantu. because they never taught the abantu people. baje biruka bahuru When they ran to them babura mwarimu and they didn't find a teacher, babura ubigisha, they didn't find somebody to kandi teach them. uwo murimo And that work ni uw'abapasiteri. belongs to the pastors. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. kujana amategeko kw'abapasiteri To go with the law with the pastors. kwerekana iki? What does it show? kwerekana ibintu bitatu. It shows three things. imana ndekere gutyo As kubera I'm umwanya. finishing because of our time. ikintu cya mbere kwerekana The first thing it mu shows bapasiteri in pastors, ngo niko kumenya imana neza. it is to know God truly. kumenya imana neza. To know God truly. imana irihishe cyane. God is hidden somehow. imana iri kure cyane. God is far away somehow. habe na yesu ntiyoboneka. Even Jesus is nowhere to be found. nta bwenge bw'ino mu isi. There is no wisdom of nta earth. mbaraga zindi zohishura There is Kristo. no power else that can reveal Jesus. wibuke yesu kristo Remember Jesus. abaza abantu ngo ese muzi ndinde, When he asked people, who am I? baramuyobewe b'abana All of them didn't know. No. baramwita ngo ni yeremiya. Some called him ni Eliya Jeremiah, n'umuhanuzi n'umwe mu bahanuzi. one of the prophets. yesu abaza abigishwa be bagenda, Jesus asked the disciples, muranyita nde? who do you call me then? ndinde. Who am I? kubera izihe mpamvu yaza ababaza gutya? Why was he asking them? yaza ababaza He was asking them kuko nta kindi cyo bamenyesha because nothing can reveal cyo to them, bahishuririwe reveal Jesus keretse imana, unless God. kandi imana And God, ni ijambo. it is the word. petero aramubwira ngo uri kristo umwana w'imana. Peter said, you are Christ, the Son of yamamubwira ngo God. si inyama n'amaraso byo guhishurira, No blood and flesh that reveals keretse that. imana data gusa. Only God. iyo dutwara amategeko When y'imana, we walk with the laws of iyo God, twuzuye ubwenge when we are bw'ijambo, filled with the wisdom of the nibwo word, tugaragara ko tuzi imana neza. that's when God is manifested. imana tuyimenyera mu ijambo ryayo, We know God in His word. imana tuyimenyera mu mategeko. We know God in His laws. abatambyi bari bazwi ko aribo bazi imana The priests are to know God kubera ko aribo bazi amategeko, because they know the aribo law. bizi ijambo They ry'imana, learned God's word. aribo bigishwa. They were the disciples of God. sema amen. Amen. yohana 14:15 John 14:15 kugeza kuri 17 up to 17. uzohasanga You will find iyo uguma mu mategeko. when you abide in the commandments, aravuga ngo nimwakunda amategeko yanjye, nimwitondera amategeko yanjye, if you follow my commandments mukayitondera, and you obey my commandments, nzoba muri rimwe I will be in you namwe mbe muri mwe. and you will be in iyo me. yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, If you abide in my word, nanjye nzaguma muri mwe, and I will abide in you, kandi nzasaba and data I will ask my Father abaho umufasha, to give you a help. azaba muri mwe, He will be in you. tazaba mu bisi He will never be in the kuko people of the world batamuzi, because they do not ariko know him. mwebwe muranzi, You know me. mwebwe muramuzi, You know him. azaba muri mwe. He will live in you kubera impamvu z'amategeko, for the law's sake. kubera ko mufite amategeko y'imana Because you muyitondera, get the commandment of God. muramuzi, You know him. nawe araba, And he knows you as well. azaguma muri mwe. And he will abide in you. icya kabiri, And the second, iyo bayi the reason they were seeking laws after them, bari bazi ko aribo bakunda imana gusumba abandi bose. they considered them lovers of God more than any other person. gukunda imana To love God, ni ugukunda amategeko. it is to love the yesu commandments. yarababwiye ngo nimwankunda muzitondera amategeko He yanjye. say, if you love me, you will follow my word.
gukunda imana To love God, tugomba kuboneka mu it bashumba is to be seen gusumba among abandi others bantu bose. more than any other person. Kubera iki? Why? Kubera amategeko y'imana. Because of the laws of God. Icyanyuma The last. aravuga ngo icyatuma babashakiragamo And instead, amategeko, why they were seeking laws? niba in bari them, bafite ubuturo bw'imana. they had the sanctuary of God. Mu isezerano rya kera In the Old Testament, nta bandi bari bemerewe gutwara isanduku no y'isezerano other people were allowed to carry kandi ariyo yagaragaraga mu the ark imana. of the covenant because God was found Bari there. abatambyi. Only priests. Abatambyi nibo batwaraga isanduku, Priests are to carry the covenant. nibo babarizwaga mu imana, God is to be nibo bari found bafite there. ubuturo bw'imana. They had the sanctuary of God. Abapasitori The pastors, nibo bagira imana, they have God. nibo bazagendana They n'imana. walk with God. Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Usanze umutambyi mu ikanisa If you find a priest in church, nta tandukaniro ryo gusanga mu imana. there's no difference of meeting God there. Ubundi Normally, umutambyi a priest ni imana. is a representative of God. Usanze umutambyi If you find a priest, usanze imana. you find God. Kubera amategeko y'imana Because of the laws of God n'ijambo ry'imana, and the word of kuko God. imana ari ijambo, Because God is the word. ararifite n'imana. He has the word, and that is a representative of God. cyo gituma yemerewe kuvuga icyo avuze kikaba. That's why whatever he speaks happens. Ana wari warigumbye, Anne, who was barren, umusabyara afunguka akabyara, when she delivered, yahuye na Eli. she met the priest heart with Yasanze Eli. Eli mu rusengero, Eli in the tabernacle. abasanze mu imana. And he found God there. Agumye gusenga ngo adavumbura imirimo. She was crying, praying to Aramubaza ngo God. ni iki iryo sindwe ryawe? Eli said, what is Aramubwira wrong? ngo sindi umugore w'igipfa, Say, I'm not a foolish woman kugira ngo mbashe gusinda, to take alcohol. ahubwo ko ndasuka amaganya yanjye But ku I'm mana. pouring my bitterness to God. Yamamubwira ngo ndi hano He said, ndayiserukiye. I represent Imana God. nimwe muza muyiserukira. You represent God. Yamamubwira ngo ni genda ta, Say, go. bikubera uko usabye. Be as you pray. Genda uhereye none jana umwana. Go and have a kid. Uwo munsi ajana umwana. And then she was pregnant. Paulo Paul, umunsi yambuka ikigwa cya Nimerita, when he got in the island of amaze Malta, gufatwa na yankira, and he was bitten by a snake, ngo bategereje ko ari buze they gupfa they were kindutse, waiting for him to die, biranga. and he was quite Bategereza ko ari bubyimbirwe, biranga. They wanted him to be swallowed, Bamare baza guhindura ijambo. but then they turned the word. Bavuze gute? What did they say? Baravuze ngo Imana zera, uyu ni Imana. They say the holy gods are here. Abatambyi The priests, nibo bafite Imana, they have God. nibo bagendana They Imana. walk with God. Bavandimwe bene data, Brothers and sisters, ikibakwiriye what is ought to be for you? niba mwemeye kuba bashumba, If you allow yourself to be pastors, mugaragare mu ibyo bintu. those two things have to be found in you: Ubwenge, wisdom amategeko, and the laws of God. kandi byose And all of them, bifite isoko imwe, they have one source. ni Bibiliya, That is the Bible, ni ijambo ry'Imana, the Word of God. ni ukubaha Imana. To obey God, Aha. nowhere else. Cya kabiri nari nasize kigaragaza ubwenge, The other one that I left that shows kubera ko wisdom, ejo bazagitangira, because they will start that tomorrow, n'abandi bari aha bumviremo. and others who are here will listen to it. Abanyamurenge bati umugani ngo uzubwira ikirage cyawe, inyenge y'undi kumviraho. N'ejo You normally tell your fool, and Ari then nshaka the wise of kubwira, another gets there. reka nako ngavuge nari nagashusho. Ubwenge bw'umushumba, The wisdom of a pastor nari mbabwiye ngo bugaragara ku rurimi rwe, manifested on the lips, ibyo avuga. what he speaks. Icya kabiri Second, ni ibyo akora, what he does. narabibabwiye. I spoke it. Nyuma yo kubamenaho amavuta, After we pour the oil on you, hagomba kubaho influence, gotta be an influence on you. hagomba gukora ibitandukanye n'ibyo You have bari. to do differently than you were doing before. Nimutabibona, If you don't see that, ubwenge bw'Imana ntibubari. the wisdom of God is not in them. Ubushumba buba bubuze. Pastorship, Dufite benshi bafite amazina ariko batari abashumba. we've got so many with titles, but they are not pastors. Hakuna Because there is no that tibajana influence, influence, tibajana domination, that tibajana domination,
mbaraga They don't walk with the power of God. ntacyo bahindura na kimwe They are not changing anything. ubwenge bugaragarira mu bikorwa The wisdom is shown in the aza akora actions. gutyo ukamuvuga ngo uru rutoki ni urwanyu And when he does something, you see, this is wisdom. uyu mupango ni uwanyu This is the plan of wisdom. uyu muntu ni umunyabwenge This person is uyu ni wise. incabwenge This is wise. iki kintu cyakozemo This, perfect it is ubu perfect. ni ubwenge This is wisdom. habe n'iyo yogenda Although he's gone ntumubone and you don't see ubona them, ikintu gusa and you see something, aho ngo iki kintu gikoranye you ubuhanga see, it is made up with ninde wakoze kintu who did this? ni umunyabwenge It is a wise person. ngaba batambyi Priests, ngaba bashumba they need to be like that. sema amen Say amen. sema amen Say amen. bazamatangira gukora ejo You will start working tomorrow. ejo Tomorrow, turava hano after we leave here, bamatangira gukora you will start your responsibilities. ibikorwa bya Your responsibilities bizomenyekana should be known, bizoshugumisha isi should shake the world, bizoshugumisha isi should shake the kubera world. abanyesirayeli uburyo bari bagira imana muri bo Because the whole Israelites hate God, bari buzuye ubwenge filled bw'imana with the wisdom of God. bibiri iravuga ngo The Bible says, ubwo basohokaga muri egiputa when they got out of andi Egypt, mahanga yose other nations y'abahivi of n'abayefusi n'aba Hittite and whatever ngo yakazabumva ngo agahinda umushitsi would hear them and tremble. bakazabumva inkuru zabo They will hear their news. bakazabumva inkuru zabo They'll hear their news. bagomba kumva inkuru zabo They need to understand their news. as isi well. igomba kumva inkuru The zabo world needs to hear your news. intumwa The apostles, aho zageraga hose wherever they step, bavugaga ngo babandi bubitse isi those who turn the world upside Bageze down n'inaha. are now here. abo ni abatambyi Those are the priests. abo ni abakozi Those b'imana are the servants of aho God. bageze Wherever they get, bigomba kumenyekana it is to be ko known bahageze that they have arrived. kuko izo bavuga Because what they say and n'izo bakora what they do zuzuye ubwenge is bw'imana filled of the wisdom of zuzuye God, ubwenge bw'imana filled of God's zuzuye wisdom, ubwenge bw'imana filled of God's wisdom. mani baha umugisha God bless you. mani bagire neza God bless you. mwakire ijambo ry'imana Receive God's word. yesu abaha umugisha God bless you. And as pastors, murahagarara imbere abagore banyu bahagarara inyuma you will stand up. You will stand Sengerwa- up front, abasengerwa ku bupasiteri bahagarara imbere up front so your wife can stand in the Tungana back neza. side. abagore banyu bahagarara inyuma aba nibo bagiye gusengerwa ku bushumba These are to be ordained as pastors. abapasiteri imana yibone Pastors that God has found. nagira ngo mbibutse bwa nyuma I want to remind you last time, somya no magambo reading these following words. muhamagariwe kwigisha no gutoza itorero rya kristo ijambo ry'imana aribwo butumwa bwiza budakoze isoni ariyo mbaraga y'imana ishingiye ku gupfa no kuzuka kwa kristo no kubohorwa k'ubugingo k'ubugingo bwaboshwe kuko butamenye neza ukuri kuko kumenya ukuri guhesha umuntu wese kubatugwa no kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo cyo nicyo muhamagariwe kubwiriza nyuma y'ibi ngibi ubwo se ubutumwa bwiza muzaba mufite izo bibiliya za Your Bibles, ni ubutumwa bwiza it is the wisdom of gospel of ariko God, bushingiye ku magambo atatu wrapped up in 3 words: gupfa no kuzuka kwa Kristo death and resurrection of Jesus, no kubohora ababoshwe abo ni abafarisayo n'abazi ijambo ry'imana nabi kubera kubigisha muzobakosora mubashe kubabohora bakurikire Yesu ngaba Sawuli wari uzi ijambo ry'imana nabi Yesu Kristo aramubohora amuhesha kuvuga ubutumwa bwiza and to teach the word. icya gatatu kirimo The third, iyo ni bibiliya yose that is the Bible you no carry, kugaruka ku mwami wacu Yesu is Kristo the coming of our Lord Jesus. You will be teaching nimukicaza people. abantu hano gusa mutababwira ko Yesu azaga Tell people that Jesus is coming back. nyuma y'ibyo muzaba mufite ubutumwa butari ubw'ukuri Beyond that, it's going to be your stories. mwahamagariwe kurinda umukumbi w'imana ku manywa na nijoro You are called to look after the flock of God day and night. mwahamagariwe kurinda aba Called to look after them ku
manywa na nijoro. day and night. Bivuga ngo mubaye busy uhereye none. Meaning you are busy from today. Nta kandi kazi mwokora. You can't do any other work Kuko akazi kose gakogwa ku manywa cyangwa nijoro. because every other work is done night or day. Nta undi mwanya mwobona abangaba ni kudumiya gusa ku manywa na nijoro. You will serve them night and day. Nta only. mwanya wanyu gihari ari umwanya wo gusavingira Imana gusa. No more your time but God's time. Kandi Imana And God, nabangaba it is these people, n'umukumbi w'Imana. the flock of God. Ikindi mwahamagariwe kurinda kwizera. The other thing you are trusted is to trust, Mwahamagariwe kurinda kwizera kuri mwebwe. to keep the faith. Mugomba kugwanira You kwizera need to fight the battle of faith kuruta ikindi kintu more cyose than any other thing, kugira ngo muzabashe guhabwa ubugingo bw'iteka. so you can receive eternal life. Ntimugakorere ubusa, mukorere ubugingo. Muhamagariwe kandi And you are called kugaragariza itorero amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Byanditse muri Matayo ibice 22, 23, 23. to teach justice, faith, and mercy. Iryo jambo ritandukanya abanyamwuka n'abanyamadini. That word separates the religious and spirit-filled people. Naho abanyamadini bayobowe n'imihango n'imico yabo. People who are led by customary, Naho cyo dutandukanira nabo. that is the word of difference. Ntibagira ubutabera, They don't have justice, ntibagira imbabazi, they don't have mercy, ntibagira no kwizera they don't umwami have Yesu. faith of our Lord Jesus. Cyo You are muragihamagariwe called to display that. kugira ngo mugire ubutabera, So you can have justice, mwuzure ukuri, filled of truth, mwuzure ukuri mu kuvuge, and speak it out, babaca ibihanga, and cut your neck, mwuzure ukuri, filled of truth, babirukane babangaza, cast you out, mwuzure ukuri, be filled of truth, mu kuvuge babashanyuriraho amahuzo, speak it until they tell you, mwuzure ukuri, be filled of truth, bakubasize. and persecute you for that. Nicyo muhamagariwe. That's what you called for. Gira impuhwe To have compassion uwo ari we wese, on everybody, yaba uwo muzi, whether the person you know yaba uwo or mutazi. the person you don't know. Timushumze rino torero You, rya Kristo. you don't only pastor this church, Mushumze ab'Imana yaremye mu you, shusho y'umuntu. you are pastoring all people in all world. Abo bose All of them, murabashumze. you are pastoring them. Mwahamagariwe kubahisha data wa twese muri Kristo Yesu, mu kwera imbuto zihesha Imana icubahiro no guhindura benshi abigishwa be. You are called in bearing fruit and glorifying the name of God. Mwahamagariwe none kugaragaza abo muri bo. You are called to show who you are today. Mwishura imitima yanyu b'inyuma. Reveal your heart to be on the outside. So mutekereza bari so mukora. What you think, do the same. Muhamagariwe none You are called today kwera imbuto buri wese azisorome. to bear fruit everybody can get from. Izo mbuto That fruit nizo zihesha Imana will icubahiro, honor the name of God kandi nizo zihindurira abangaba and will turn these kuba people abigishwa ba Kristo. to be the children of Niyo God. papasi. That is the main target. Papasi yanyu Your purpose. ni uguhindura abangaba kuba abigishwa. It is to turn them to be God's disciples. Muhamagariwe You are called kubahiriza imihango yose y'umwami wacu Yesu Kristo, to obey all the laws of God. kugaragaza neza Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru, kandi ariho n'ubugingo, ari nawe bugingo, kandi azagaruka. Iyo mihango ni Noheli, ni Pasaka, ni Pentecoste. You are called to obey the customary of Christmas, East, and Pentecost. Iyo yose ivuga Kristo. All of them, they speak about Jesus. Muhamagariwe kuyibwira abantu, You are called to work in no that kuzubahiriza. and to respect that. Ntimukaje mu byanyu. Don't make your own Habe stuff. niyo abantu bose bazibagirwa Pasaka, Although- Noheli, Pentecoste. Although everyone can make Mwebwe ntikibagirane murimo. don't ever forget it. Mwahamagariwe kubatiza abizeye Yesu Kristo no kubarika abana bato. Mwahamagariwe kubatiza no kubarika abana. You are called Mwahamagariwe gutanga igaburo ryiza no gukomeza kwibutsa abantu iby'umwami Yesu. Mu igaburo ryiza no gukomeza kwibutsa abantu gupfa no kuzuka k'umwami wacu. You are called to Igaburo give communion. ryiza ntirikabure mu materaniro yanyu yose muzaba muhagarariye.
should give communion. nahamagariwe kwimika abashumba abavugabutumwa ndetse no kohereza ku isi yose kubwiriza ubutumwa bwiza. You are, Mwemerewe mwebwe kwimika abashumba, mwemerewe kwimika abavugabutumwa, you are called to ordain pastors and evangelists. muhamagariwe kuragira intama umukumbi w'Imana mudahatwa mutagononwa mutivovota mu gihe icyo ari cyo cyose n'ahariho hose, You are called to look after the flock, not lamenting and murmuring wherever. mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye, In and out of season. aho mukunze n'aho mudakunze, Where you like and where you aho don't. hose muzohajanwa n'ijambo ry'Imana You will go there by the word of God. n'umuhamagaro mwitavye. And the calling you responded to. Muhamagariwe kuba icyitegererezo cy'aba bose You are called to be a show of everybody here. mu rugendo rwanyu, An example in your walk, mu mibereho in yanyu, your lives, mu buzima bwanyu bwose. in everything that you are. Mureke babigireho Let them learn from you. kandi muzamugeraho mubabwira ngo nimugere ikirenge mu cyanje kuko nanje nakigeze mu cya Step Kristo. in your feet as you step in God's feet. Mwahamagariwe gushyiraho gahunda nziza y'itorero. You are called to align the programs of the church. Muhamagariwe gushyiraho gahunda nziza y'itorero ariyo discipline, indero cyangwa umuco mwiza w'abana b'Imana mu itorero, kuko itorero ari urugo rw'umwami wacu Yesu Kristo kandi uruhagarariye ni mwebwe n'umuryango wa Kristo. You are called to lead God's family. Mwemerewe gutumwa hantu mukazana umuco w'ubumana mugahindura mugashyiraho gahunda y'ubumana aho abo bantu bose bazasana umwami Yesu. Imico, discipline. Bringing the light and the discipline everywhere you are sent. Izo nizo muhamagare. That's what you are called for. Nimba muvyemeye murambura amaboko y'iburyo. If you accept, lift your right hand. Zerekereshe ibiganza. Natwe niba tubakira. We should support them. Izo nizo bahamagare. That's what you called for. Munsi batazabikora bazabibazwa. The day they will never do that. Indahiro niyo kwitonderwa. The oath, it is something you need to be careful about. Kubera ko indahiro mutego mubi uteye ubwo. The oath, it is a great trap. Salomo yarabivuze mu migani. Solomon spoke it in Proverbs. Avuga indahiro. He spoke about an oath. Aravuga igice cya gatandatu. Chapter 6, Murongo wa kabiri. verse 2. Iyo umuntu arahira uba ufashwe n'indahiro warahiye ukaba uboshwe n'amagambo y'ururimi rwawe. When a person gives an oath, he's bound by the words of his lips that he gave an oath to. Arongera arabivuga mu migani And he said it again in Proverbs 20 20, na 25. 25. Aravuga ngo And he said buryo ari ibyo kwitonderwa. how you need to be careful about. Guhubukira indahiro y'izo yashinganye bibera umuntu umutego, yamara kurahira agasigara yisiganuza. To give, Ibi sinshaka ko muzisiganuza. I don't want you to change your mind after you gave an oath already. Kubera ko mutagomba guhubuka kurahira. Because you don't need to do that harshly or Mugiye quickly. kurahira ibyasinganywe. You're going to give an oath Mugiye kurahira ibyo kwera kw'Imana. of the holiness of God. Rero bageze mu mwanya wo kuja kurahira. Now you are getting in a time of giving an oath and swearing. Kubera impamvu z'umwanya nije uzansa n'ubasomera. Ariko njyewe sinje uvuga. Nibo bazaba bariko bavuga. Because of time, I'll be reading, but they will be the one speaking normally. Kazungu Alexi azamure Bibiliya mu kuboko kw'iburyo. Ask Pastor Kazungu to lift the Bible. Ndavuga ngo mwene data
amazina yawe uyavuge. Mwene data, amazina yawe. Zungu Alexi. Urizera neza uhamanya n'umutima umwuka wawe n'uw'Imana ko uhamagariwe uyu murimo w'ubwungeri? Uravuga ngo yego cyangwa oya. Yego. Icya kabiri, uzigisha ijambo ry'Imana uko riri utitaye kubikuzungurutse, bidashaka ukuri kose kw'Imana, udatinya. Yego. Uzaba umwizerwa mu kwiga ijambo ry'Imana rya Kristo, ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, no gusenga ubudasiba kugeza aho uzagera ku kigero cya Kristo Yesu, urugero rwiza rw'abakristo. Yego. Ese uzashishikariza kuba mu buzima butarangwa no kubabwaho umugayo uwo ari wo wose, wishimira iteka ubuzima bwo kwezwa? Yego. Uremera guhagararana neza n'ubumwe n'amahoro mu kubahiriza gahunda zose z'itorero mu mibereho yawe yose? Yego. Ese ntuzaba umwanzi w'itorero rya Kristo mu kubaho kwawe? Oya. Ese uzubaha umurimo w'Imana uhamagariwe none ahariho hose ku isi, wubaha abakuyoboye n'abo usanze mu gishumba bagenzi bawe? Yego. Icyanyuma, uzubaha umukumbi w'Imana uhamagariwe kurinda, kubwiriza, kwigisha, guhugura, utabasharirira, utabatwaza igitugu? Yego. Niyo ya nyuma. Ese uzagirira impuhwe n'imbabazi bose, utarobanura ku butoni, kuba umugenzi wa bose, kumenya mugenzi wawe, kutamukingira ikibaba? Yego. Ubuyobozi uzakomeza ubumwe bw'abera bose aho bari no kubasengera, utabiba amacakubiri muri bo mu itorero rya Kristo. Uzabitaba mu gufatanya n'umwuka umwe kuko umwami wanyu ari umwe. Yego. Mana iguha umugisha. Amashyi menshi ku Mana. Mwene data, Bahivi Alexi, urizera neza uhamanya n'umutima wawe n'umwuka wawe w'Imana ukurimo kuhamagariwe uyu murimo w'ubwungeri? Yego. Uzigisha ijambo ry'Imana uko riri utitaye kuba kuzengurutse badashaka ukuri kose kw'Imana, udatinya? Yego, nzabikora. Uzaba umwizerwa mu kwiga ijambo ry'Imana rya Kristo no gusenga ubudasiba kugeza aho uzagera ku rugero rwa Kristo, ku kigero cya Kristo, urugero rwiza rw'abakristo? Yego, nzabikora. Ese uzashishikariza kuba mu buzima butarangwaho no kubaho umugayo uwo ari wo wose, wishimira iteka ubuzima bwo kwezwa? Yego. Uremera guhagararana neza n'ubumwe n'amahoro mu kububahiriza gahunda zose z'itorero mu mibereho yawe yose? Yego. Ese ntuzaba umwanzi w'itorero rya Kristo mu kubaho kwawe? Oya. Ese uzubaha umurimo w'Imana uhamagariwe none ari wo hose ku isi, wubaha abakuyoboye n'abo usanze mu gishumba bagenzi bawe? Yego, nzabikora. Uzubaha umukumbi w'Imana nk'abo uhamagariwe gukorera umurimo mwiza, utabasharirira, utabatwaza igitugu? Yego. Ese uzagirira impuhwe n'imbabazi bose, utarobanuye ku butoni, kuba bagenzi bawe, kumenya mugenzi wawe, utamukingira ikibaba? Yego. Nk'umuyobozi uzakomeza ubumwe bw'abera bose aho bari no kubasengera, utabiba amacakubiri muri bo, uzabitaba mu gufatanya nabo umurimo w'umwuka wera
ari we mwami wanyu mwese. yego nzabikora. Mana iguha umugisha mwese. Ene data Kundimana Benjamin. urizera neza umuhamagaro n'umutima w'umwuka wawe w'Imana ko uhamagariwe uyu murimo w'ubwungeri. Yego. Uzigisha ijambo ry'Imana uko riri utitaye kubikuzengurutse bidashaka ukuri kose kw'Imana udatinya. Yego. Uzaba umwizerwa mu kwiga ijambo ry'Imana rya Kristo no gusenga ubudasiba kugezaho uzagera ku kigero cya Kristo Yesu, urugero rwiza rw'abakristo. Yego. Ese uzashishikariza kuba mu buzima utarangwa no kubaho umugayo uwo ari we wose, wishimira iteka ubuzima bwejejwe? Yego. Uremera guhagararana neza n'ubumwe n'amahoro mu kubahiriza gahunda zose z'itorero mu mibereho yawe yose? Yego. Ese nduzaba umwanzi w'itorero rya Kristo mu kubaho kwawe kose? Oya. Ese uzubaha umurimo w'Imana uhamagariwe none ahariho hose ku isi, wubaha abakuyobora n'abo usanze mu gishumba bagenzi bawe? Yego. Uzubaha umukumbi w'Imana kabo uhamagariwe gukorera umurimo mwiza, utabasharirira, utabatwaza igitugu? Yego. Ese uzagirira impuhwe n'imbabazi bose utarobanuye ku butoni, kuba bagenzi bawe, kumenya umugenzi wawe utamukingira ikibaba? Yego. Nk'umuyobozi uzokomeza ubumwe bw'abera bose aho bari hose no kubasengera utabiba amacakubiri muri bo. Uzitabira ubufatanye bw'umwuka wera kuko umwami wanyu ari umwe. Yego. Mana iguha umugisha. Amen. Mwene data Muragize Obed. urizera neza uhamanya n'umutima wawe n'umwuka wawe w'Imana ukurimo kuhamagariwe uyu murimo w'ubwungeri? Yego. Uzigisha ijambo ry'Imana uko riri utitaye kubikuzengurutse bidashaka ukuri kose kw'Imana udatinya? Yego. Uzaba umwizerwa mu kwiga ijambo ry'Imana rya Kristo no gusenga ubudasiba kugezaho uzagera ku kigero cya Kristo Yesu, urugero rwiza rw'abakristo? Yego. Ese uzashishikarira kuba mu buzima utarangwa no kubaho umugayo uwo ari we wose, wishimira iteka ubuzima bwejejwe? Yego. Uremera guhagararana neza ubumwe n'amahoro mu kubahiriza gahunda zose z'itorero mu mibereho yawe yose? Yego. Ese nduzaba umwanzi w'itorero rya Kristo mu kubaho kwawe kose? Oya. Ese uzubaha umurimo w'Imana uhamagariwe none ahariho hose ku isi, wubaha abayobozi n'abo usanze mu gishumba bagenzi bawe? Yego. Uzubaha umukumbi w'Imana nk'abo uhamagariwe gukorera umurimo mwiza, utabasharirira, utabatwaza igitugu? Yego. Ese uzagirira impuhwe n'imbabazi bose utarobanuye ku butoni, kuba mugenzi wawe utamukingira ikibaba? Yego. Nk'umuyobozi uzakomeza ubumwe bw'abera bose aho bari hose no kubasengera utabiba amacakubiri. Uzabitaba mu bufatanye bw'umwuka wera kuko umwami wanyu ari umwe. Yego. Mana iguha umugisha. Urihangana n'abagoye gusa abandi biroroshe. Mwene data Thierry niyo kwizera. urizera neza uhamanya n'umutima w'umwuka w'Imana n'uwawe ukurimo kuhamagariwe uyu murimo w'ubwungeri? Yego. Uzigisha ijambo ry'Imana utitaye ukurikira. Uzigisha ijambo ry'Imana uko riri utitaye kuba kuzengurutse badashaka ukuri kose kw'Imana udatinya? Yego. Uzaba umwizerwa mu kwiga ijambo ry'Imana rya Kristo no gusenga ubudasiba kugezaho uzagera ku rugero rwa Kristo, urugero rwiza rw'abakristo? Yego. Ese uzashishikariza kuba mu buzima utarangwa no kubaho umugayo uwo ari wo wose, wishimira iteka ubuzima bwejejwe? Yego. Uremera guhagararana neza mu bumwe n'amahoro mu kubahiriza gahunda zose z'itorero
mu mibereho yawe yose? Yego. Ese ntuzaba umwanzi w'itorero rya Kristo mu kubaho kwawe kose? Oya. Ese uzubaha umurimo w'Imana uhamagariwe none ariho hose ku isi, wubaha abayobozi n'abo usanze mu gishumba bagenzi bawe? Yego. Uzubaha umukumbi w'Imana nk'abo uhamagariwe gukorera umurimo mwiza, utabasharirira, utabatwaza igitugu? Yego. Ese uzagirira impuhwe n'imbabazi bose, utarabanuye ku butoni kuba bagenzi bawe, umugenzi wawe utamukingira ikibaba? Yego. Nk'umuyobozi uzokomeza ubumwe bw'abera bose aho bari hose, kubasengera utabiba amacakubiri, uzabitaba ufatanije n'umwuka wera, kuko umwami wanyu umwe. Yego. Imana ibaha umugisha. Mashimeshe kuma. Sema amen. Aba babaye abashumba. Gatoya gusa mbaze abagore babo. Baheze mikrofone. Ndabaza mwamikazi Jori ni muka pasiteri Kazungu. Mwamikazi Jori, ese uremera ibi byose umugabo wawe yemereye imbere y'Imana n'imbere y'Imana data n'imbere y'itorero rya Kristo ko muzabifatanya? Yego. Ese ntuzaba intambamyi iyo ari yo yose mu muhamagaro ahamagariwe n'Imana? Oya. Ese uremera kumwakira none nk'umushumba mu rugo rwanyu, umwungeri mu by'Imana mu rugo rwanyu, n'abana ubumvisa ko ise yabaye pasiteri? Urasubiza arazi? Yego. Yes. Ijya nyuma, ese uremera kuba umubyeyi w'abakristo bose, kuzabafasha muri kimwe cyose bazaba bakenye ku mubyeyi wabo muka pasiteri? Yego. Imana iguha umugisha. Tugeze kuri Nyagakunzi Jori ni muka pasiteri Bahivi Rugazura. Ese uremera ibi byose umugabo wawe yemereye imbere y'Imana data wa twese n'imbere y'itorero rya Kristo ko muzabifatanya? Yego, ndabyemera. Ese nduzaba intambamyi iyo ari yo yose mu muhamagaro ahamagariwe n'Imana? Oya. Ko murumva? Iyo mikrofone. Ese uremera kumwakira none kumushumba mu rugo rwanyu, umwungeri mu by'Imana mu rugo rwanyu, n'abana ubumvisa ko se yabaye pasiteri? Yego. Imana igumugisha. Ese uremera kuba umubyeyi w'abakristo bose, kuzabafasha muri kimwe cyose bazaba bakeneye mu byanyu k'ababyeyi babo? Yego, nzabikora. Ka pasiteri. Nzabifasha. Imana iguha umugisha. Uyu yitwa Bukuru Esperance muka pasiteri Benjamin. Ese uremera ibi byose umugabo wawe yemereye imbere y'Imana data wa twese n'imbere y'itorero rya Kristo ko muzabifatanya? Yego.
ese nduzaba intambamyi iyo ari yo yose mu muhamagaro ahamagawe n'Imana? oya ese uremera kumwakira none k'umushumba mu rugo rwanyu, umwungeri mu by'Imana mu rugo rwanyu, ubibwira n'abana ko se yabaye pasiteri none? yego ese uremera kuba umubyeyi w'abakristo bose, kuzabafasha muri kimwe icyo ari cyo cyose bazakenera mu byanyu nka muka pasiteri? yego Imana igumugisha. ese uremera ibi? Frakazi Esperance ni muka pasiteri Obed. ese uremera ibi byose umugabo wawe yemereye imbere y'Imana, imbere y'Imana data wa twese n'imbere y'itorero rya Kristo ko muzabifatanya? yego ese nduzaba intambamyi iyo ari yo yose mu muhamagaro ahamagariwe n'Imana? oya ese uremera kumwakira none nk'umushumba mu rugo rwanyu, umwungeri mu by'Imana mu rugo rwanyu, ubibwira n'abana ko se yabaye pasiteri? yego ese uremera kuba umubyeyi w'abakristo bose, kuzabafasha muri kimwe cyose bazakenera mu byanyu? yego Imana iguha umugisha. uwundi itarashaka sema amen. Barapfukama, hanyuma tugiye kubasengera, tugiye kubasabira Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru ibafashe. Hanyuma nyuma yo kubasengera turabamena amavuta. Amavuta ni umwuka wera, ni ubushobozi n'imbaraga zibafasha. Nyuma tumaze kubasengera niho turi buze kubambika koro pastorale. Turabambika umwambaro wo kuba bagiye mu murimo. Icya kabiri turabemeza ko bapfuye ku by'iyi si, bagiye gukurikira ibyo mu ijuru, niwo murimo wabo, niyo iriya koro pastorale. Rero barazana amavuta, ihembe, hanyuma ndasaba ba bishop batambuke hano batatu, barahagarara kuri aba batatu. Ba revera babiri nibaze nabo bahagarare ku bandi babiri, mwegere hano. Yes. Mugiye gusenga. Yes. Muramfasha mubaheze ama microphone. Tugiye kubasabira imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana ushoboza aba bashumba, umwuka w'Imana uri mu ijambo ry'Imana niwo tugiye kubasabira. Bazaba barimo basengerwa n'aba pastor n'aba bishop, nanje ndimo masengera kandi mbamenaho aya mavuta. Mbimika uyu munsi kuba aba pastor, kwemerwa kwa aba pastor. Rero ndasaba aba pastor bacu, aba bishop n'abarevera kuba gutangira gusenga, musabira aba bantu imbaraga z'umwuka wera zibashoboza gukora umurimo w'Imana
mu bushumba. Data mu izina rya Yesu. Imbaraga za Yesu Kristo Mana mu bapfuye. izina rya Kristo Yesu. Imana imbaraga n'ubushobozi Turabuye ibiganza kuri bene Warubizi data. kuko mwami Yesu Turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Turabaturira imbaraga z'umwuka wera. Turasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Turasengeye umurimo uri Kristo Yesu. imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso hindura ubuzima bwabo bashobose bashikawera bakazumira ibyo bahamije mu izina rya Yesu Kristo bazahindura amahanga bazahindura isi imbaraga zihindura imbaraga zirema imbaraga zinyeganyeza imbaraga zikuraho imbaraga zitangaza jovajire imbaraga zacura muri yacu uzabashoboze uzabashishe uzababa imbere uzakorera ubona ibitangaza kugira ngo izina ryawe ntabwo cyubahiro sani ko tubisabye urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bave hasi bambaye imbaraga bahaguruke. Hanyuma rero kugira ngo tube tubane mpeze ya makoro pastoral. Yes, nabafasha bahanagure areke kubarya. Ndagira mbabwire ikisi umurimbo. Ikoro pastorale s'umurimbo. Mana ibwira Mose kwambika Aroni na bene Aroni mwambaro w'ubutambyi. Yazamuheza jukumu, yazamuheza akazi. Uyu si umurimbo aka ni akazi. Cya kabiri yamuhezaga amubwira ngo uhereye none tukiri uw'abantu ubaye uw'Imana, upfuye ku bantu ubaye uw'Imana. Ni wowe uzogisha Imana inama ku bantu, ni mwebwe muzoza mugendera kugishiriza Imana inama aba bantu. Nimubona aka kantu bakakwambitse mu ijosi, uhereye none umenye ko utandukanye n'abandi, utandukanye n'aba bose, wiyeguriye Imana. Ukiona ishara hii ambayo itakuja kuvikwa hapa, ujue ya kwamba wewe umetenganwa, umetoa miongoni mwa wengine na umetengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yes. Ubaye uw'Imana, wiyeguriye Imana mu buzima bwawe bwose. Wewe umekuwa mteule ambao umeteuliwa kazi ya Mungu kwa maisha yako yote. Cyanyuma wikoreye umusaraba wawe ukurikiye Yesu. Pia tena na umejitwika msalaba wako na ukamfuata Yesu. Uriyanze none uhaye undi josi ryawe ngo agufate. Umejikana mwenyewe siku ya leo na ukapeana shingo yako ili mwingine akushike. Iyo umuntu agufashe kugikanu, na mtu akikushikilia kwenye shingo, abagushoboye, jua ya kwamba amekuweza. Kuvuga ngo uyu munsi, namaanisha siku ya leo mworohe mushobogwe n'Imana. Kwa sasa
muwe rahisi na muwezwe na Mungu. mujanwe n'Imana aho ishaka kuko ibafatiye ku gikanu. Mpelekwe mahali popote na Mungu mahali anahitaji kuwapeleka. Abandi bose murabarekuye ndaho bafitiye ku gikanu usibye Imana. Wengine mmewachilia, ni Mungu tu ndio anashughulika na wao. Reka senge rero abapastori bigire hino barya basigaye gira bababambike. Kwa hiyo nitaomba Mungu na alafu wachungaji. Uhoraho mwami wacu Yesu Kristo, turabahamya mpagarariye mwami data uyu muhango kwaba ngaba bakwiyeguriye kuko biri avuga ngo twihe Imana ngabazuke. Barakwihaye ngabazuke kuko bapfuye ku by'isi. Mwami data bakwihaye ngabazuke. Were none wewe bazukiye muri wewe kandi barakwihaye wese kuko baguhaye ijosi ryawe igikanu cyawe. Mwami data nyiriwe ngo bafatire ku gikanu bayoboze imbaraga zawe zose z'ubumana zibuzure mu miti no mu misokoro mu magufwa yose. Kindi mwami data iki kibitandukaniro ry'abisi batandukane n'abisi baba bijuru. Mwami data kibikimenyetso were none mwami data kuzageza iteka ryose kwa abana b'Imana aho batiye hose kubw'imbaraga z'Imana isumba zose. Ni mu izina rya data dusenze twizeye, amen. Pastor Shinga amuvarishe Pastor Kazungu Pastor Shinga aramwambia akimutenganisha na watu wengine. Pastor amtavarisha Pastor Bahif kumutenganisha na watu wengine. Tuna urambika Pastor Bahivi kugira ngo umtandukanye n'abandi. Tamuvarisha Pastor Benjamin ukimtofautisha na watu wa dunia. Uramwambika Pastor Benjamin kugira ngo umtandukanye n'abantu bo mwisi. Unamuvarisha Pastor Obedi kumtofautisha na watu wa dunia. Uramwambika Pastor Obed kugira ngo umtandukanye n'abandi bo mwisi. Muvarishe Pastor Eteri kumtofautisha na watu wa dunia. Uramwambika Pastor Thierry kugira ngo umtandukanye n'abandi bantu bo mwisi. Wote mwese murafata ku maboko yanje. hawa tangu sasa aba kuva uyu munsi wanakuwa wachungaji, baba y'abashumba, wanaacha kazi zingine zote, baretse akazi kandi kose, wanamfuata Yesu, bamukurikiye Yesu, wamtumikie bamukorere kwa yote, muri byose, kwa siku zao zote, mu minsi yabo kwa yose. hiyo dunia, Kuri ubwo isi, dunia hii, iyi si, changa, ibitaka, angani, ikirere, pokea hawa kama watumishi wa Mungu, mwakira abanka pokea hawa kama mapasta, mwakira abangaba pokea kama Imana. hawa ni watumishi wake Baba. Aba na abakozi. Asante, ni wachungaji watakao chunga watu wake duniani na kuwafikisha mbinguni leo na hata milele, amen. Aba n'abashumba bazaragira umukumbi w'Imana kuva uyu munsi gushika rero abapasteri abashumba bagenzi banyu babakire hanyuma musayininge hano. Kwa hiyo karibuni wachungaji wengine na alafu wakaribishe na alafu mtaweka sahihi hapa. Abashemase batambuka Na madikoni wakipita mbele. Uriendele gato hariho ngo certificate. Mtasubiri kidogo kwa sababu kuna certificate ambazo zitapewanwa. Abandi bo bari bafite byinshi ariko abandi ni bigufi cyane kuko nabafasha biri muri ibi bavuye kuvuga. Asinyiye ibyo abaye byo uyu munsi. Anaika sahihi kwa ile jukumu ambayo amepewa na Kansabe abapasteri b'itorero rya Kristo. Naomba wachungaji wa kanisa la Kristo kuza kumweza
icyete cye. kwa kumpea certificate yake. Abapasiteri b'itorero rya Kristo, Wachungaji wa kanisa la Kristo, yes, iki ni icyete kikwerekana ko ubaye umupastor. hii ni certificate ambayo inazirisha kwamba umekuwa mchungaji siku ya leo. Kundimana nasinye. Kundimana Benjamin ataweka sahihi. Abapasiteri nanone bigira hino b'itorero rya Kristo abaheshe impano. Pia wachungaji wasogee na alafu wapeane certificate hiyo. Iyi ni certificate ikwemerera ko usengewe ku mugaragaro ku nshingano y'ubushumba. Hii certificate inazirisha ya kwamba umewekewa wakfu siku ya leo kuwa mchungaji. Pastor Kazungu asinya hano. Mchungaji Kazungu pia naye ataweka sahihi. Abashumba nanone bigira hafi. Na wachungaji pia msogelee. Iyi ni certificate, ni chete kikwemerera ko ubaye umushumba ku mugaragaro mu itorero rya Kristo. Hii certificate inazirisha kwamba umekubaliwa kuwa mchungaji siku ya leo kwa kanisa la Kristo. Pasteri Bahivi, Mchungaji Bahivi, Alex. Abashumba nanone bigira hafi. mchungaji pia msogelee. Tubahesha certificate ibemerera ku mugaragaro ko mubahawe inshingano y'ubushumba mu itorero rya Kristo. Certificate hii inazirisha kwamba umekuwa na umekubaliwa kuwa mchungaji wa kanisa la Kristo. Thierry, Mchungaji Thierry, Pastor Thierry arasinyariya. taweka sahihi. Yes. Thierry, iyi ni impamyabushobozi imwerekana ko ari pasiteri w'itorero ry'umutima w'Imana mu mahanga. Hii Abapasiteri bigire hafi babahamya yuko asengewe ku mugaragaro kuba umushumba w'itorero ry'umutima w'Imana mu mahanga. yeye anakuwa mchungaji wa kanisa la moyo wa Mungu kwa mataifa. Mana iguha umugisha uzoyobora itorero neza. Mungu Afite akubariki. itorero ayoboye, rero twafatanyije n'aba bari hano. Mana ibaho umugisha abapastori, mwigire gatoya inyuma. Abashemanse batambuke. Diacon wapite mbele. Abasengerwa b'abashemanse barahagarara imbere, abo bafatanije mu rugo bahagarara inyuma yabo. Wale ambao wataombewa kwa kuwa wa Diacon watapita mbele na alafu wazee wao ambao watawasaidia, wasaidizi wao wataenda nyuma. Murakoze cyane. Asanteni sana. Abashemanse, Washemasi, abashemanse babayeho kubera ko itorero ryagutse ryabaye. Abantu babaye benshi. Washemasi walikuwepo kwa sababu kazi ya Mungu iliweza kupanuka na watu wakawa wengi. Ibyo bahamagariwe rero nibi. Yale ambao wameitiwa ni haya. Mwahamagariwe gufasha abigisha, Mulitiwa kusaidia wenye wanafunza, intumwa, mitume. mwahamagariwe gufasha abigishwa, intumwa, umurimo w'Imana. Muliitiwa kusaidia mitume wale ambao wanafunzwa, kubwo gufasha itorero rya Kristo ryari ryagutse, ili waweze kusaidia kanisa la Kristo ambalo liliweza kupanuka. ririmo abantu benshi.
lilikuwa na watu wengi. Mwahamagariwe kugaburira abapfakazi, Mulitiwa kulisha wajane. mwahamagariwe kwita ku bakene, Mulitiwa kujali maskini bafashwa n'itorero, ambao wanasaidiwa na kanisa. mwahamagariwe Mumetiwa kubasha gutunganya iby'itorero kwa kuweka vizuri mambo ya kanisa, kugira ngo abashumba intumwa zibashe gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kurigabura, ili mtume wala wachungaji waweze kusoma neno la Mungu na kugawa. icyo nico mwahamagariwe. Hayo ndio mmeitiwa. Nuguhakikisha neza ko abashumba badafite izindi visigwagwe ibintu hano abantu babakurura, mwebwe no kugira ngo ibo babone umwanya wo gusenga Imana no gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kurigabura. Inamaanisha kazi yenu ni kuhakikisha ya kwamba wachungaji hawana changamoto lolote ambalo litawapasa wao kutokupeana neno la Mungu kama ilivyo. Ashaka kubabaza rero, Kwa hiyo nitawauliza, murahira ino ndahiro na mkiapa kiapo hiki imbere y'Imana mbele za Mungu uko murayifite, kwa sababu mko nayo, muzemera gukorera abantu b'Imana mu itorero ryayo? je, mtakubali kumtumikia Mungu kwa kanisa lake Mutarakara, bila kukasirika, mutahutaza abantu, bila kuwakuaza watu muhamagariwe gukorera? wale ambao mmetiwa kwa kutendea? Mwese muravugira rimwe ngo ndiyo cyangwa yego cyangwa oya? Nyote mtasema kwa ujumla mkisema ndio wala la hapana. Muravugira rimwe, murabishobora? Je, mtaweza? Utavuga mumumbwire ndamwegera wenyine, kuko bagomba kubihamisha akanwa kabo. Hano hariho rekodi y'ijuru irashaka kuri recording. Ni vizuri kila mtu akiri kwa mdomo wake, kwa sababu hapa kuna rekodi ya mbingu ambayo ina rekodi. Muzemera gukorera abantu b'Imana mu itorero ryayo mutarakara, mutabahutaza abo muhamagariwe gukorera? Je, bose babumbuye akanwa? Icya kabiri, jambo la pili, muremera kuzashimwa, kuzakora neza mugashimwa nabo hanze, kugukora umurimo mwiza cyangwa gutanga service nziza ku bantu b'Imana bagana itorero? je, mtafurahia kupewa sifa na watu wa nje ambao mnaweza kutendea kazi kwa sababu mmetenda kazi ya Mungu, kupewa sifa na watu wa nje? Muvuge cyane, kuko mwebwe mu muryango w'ikanisa, mwebwe mwosambura ikanisa, mwakiriye abantu nabi bosubirayo, mubakiriye neza bokuzura itorero. Icya gatatu, Jambo la tatu, muremera kuzagaragaza ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana mu muhamagaro muhamagariwe mu itorero rya Kristo gukora? je, mmekubali kuzirisha hekima kwa kazi ya Mungu ambayo umeitiwa kufanya? Muvuge cyane, kuko abashemansi ni abantu barangwa n'umwuka w'Imana ndetse n'ubwenge bw'Imana, kwa sababu washemasi ni watu ambao wanazirika na hekima ya Mungu pia na... Muremera kuzokomeza muri uyu murimo kugezaho mushimwa mugahabwa izindi nshingano mu itorero rya Kristo? Je, mtaendelea kushikamana na kazi hii hadi muweze kufurahiwa na mpewe jukumu nyingine? Muremera kuzoshimwa mugahabwa izindi nshingano mu itorero rya Kristo? Je, mnafurahia kupewa sifa na kupewa jukumu nyingine kwa kanisa la Kristo? Abangaba bemerewe ibo gukura, nibo dusanga muri Bibiliya bakuze. Hawa wanakubaliwa kukua, hao ndio tumepata. Stefano amaze gushimwa kubw'umurimo w'ubushemasi yahawe izindi nshingano. Stefano alipopewa sifa kwa kazi ya ushemasi ambao alikuwa akifanya, alipewa jukumu nyingine. Aba nibo bemerewe kuva muri izi nshingano bakaja mu zindi. Hawa ndio wanakubaliwa kutoka kwa jukumu hii na kuingia kwa mu buryo bwa Bibiliya, kupitia Biblia. Muremera kuzubahisha itorero rya Kristo nk'umuryango mwiza w'Imana muwishimira ngabawubamwo? Je, mnakubali kuheshimisha kanisa la Kristo kama familia nzuri, kama wale ambao wanatenda kazi ndani mwa hiyo?
kuzasoma ijambo ry'Imana no gusenga mufatanije n'intumwa kuko aribo mubasha kubana bugufi musenga? Je, mnakubali kusoma neno la Mungu pamoja na mitume na mkiwa pamoja kwa kuomba? Niwo mwaje musaidi. Kwa sababu mulikuja ili muweze kuwa tuzojana namwe mu masengesho. Je, tutaenda pamoja nanyi kwa maombi? Tuzobana namwe mu masengesho. Tutakaa nanyi kwa maombi. Yes. Jewe Sebarongerwa musore Eric. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi. Mu rukundo rwinshi. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose nkenerewe kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana yabahamagariwe gukora. Zabikora mu gihe cyose nkenerewe kugira ngo nuzuze iby'intumwa Imana yabahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiriho mu nshingano mpawe. Nzaba mu nzu y'Imana iteka ryose nitegura gukora mu nshingano mpawe. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Jewe ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Je ndangamye Olivier ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi. Mu rukundo rwinshi. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana yabahamagariwe gukora. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa iby'Imana yabahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana. Nzaba mu nzu y'Imana. Nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Nitegura iteka ryose. Nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Jewe ndayisenga Prosper. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi. Mu rukundo rwinshi. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa iby'Imana ibahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Jewe ngarukiye Pacifique. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi. Mu rukundo rwinshi. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana. Nzaba mu nzu y'Imana. Nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Jewe Nyamahoro Rasheli. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Nzabikora igihe cyose nkenerewe. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Kugira ngo nuzuzanywe n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Jewe Nyabaruta Beatrice. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. Mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu rukundo rwa data. Mu bwami bwa data. Mu
mu bwami bwa data. nzabikora igihe cyose nkenerewe Nzabikora mu gihe cyose nkenerewe kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. kugira ngo nuzuzanye n'intumwa iby'Imana ibahamagariye gukora. Kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose kiri muri zino nshingano. Mana uzabimfashe. Jewe Nyantungane Merite, ndahiriye ibi byose kubikora nezerewe, ndahiriye ibi byose kubikora nezerewe, mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose mbikenerewe, nzabikora igihe cyose nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. kugira ngo nuzuzanye n'intumwa iby'Imana ibahamagariye gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura, nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Jewe Asayeme. ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe, Ndahiriye ibi byose kuzabikora nezerewe. mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Mu rukundo rwinshi niyegereza abantu mu bwami bwa data. Nzabikora igihe cyose mbikenerewe, Nzabikora mu gihe cyose mbikenerewe kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagariye gukora. kugira ngo nuzuzanye n'intumwa gukora iby'Imana ibahamagarijwe gukora. Nzaba mu nzu y'Imana nitegura, Nzaba mu nzu y'Imana nitegura iteka ryose nkiri muri izi nshingano. iteka ryose nkiri muri izi nshingano. Mana uzabimfashemo. Mana uzabimfashemo. Yego. Hanyuma ndabaza abari inyuma yaho gatoya gusa. Pera uwo musaza uranyu, urishimira kandi ufatanya n'umuhamagaro umugore wawe ahamagawe? Yego. Imana iguhe umugisha. Mwene data Ineza, urishimira gufatanya n'umugore wawe umuhamagaro ahamagawe? Yego. Imana iguhe umugisha. Mwene data Rutungisha, urishimira gufatanya n'umugore wawe umuhamagaro ahamagawe gukora? Yego. Mwene data Peter, urishimira neza gufatanya n'umugore wawe umuhamagaro, kumushigikira umuhamagaro ahamagawe gukora? Cyane rwose. Imana iguhe umugisha. Mwene data Bea, urishimira gufatanya n'umugabo wawe umuhamagaro ahamagawe gukora mu itorero rya Kristo? Yego, ndabyishimiye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwene data Nyazuba Solange, urishimira umuhamagaro umugabo wawe ahamagawe gukora mu itorero rya Kristo, muzafatanya? Yego. Imana iguhe umugisha. Mwene data Esther, urishimira gufatanya n'umugabo wawe umuhamagaro ahamagawe gukorera mu itorero rya Kristo? Byishimiye? Yego. Mwene data Murekatete, urishimira gufatanya n'umugabo wawe umuhamagaro ahamagariwe mu itorero rya Kristo gukora? Ubyishimiye? Yego. Imana ibaha umugisha mwinshi. Bavandimwe bagize neza cyane kuba bishimira. Aba bazaba mu nzu y'Imana, mwumvise ko barahiye ko bazaba mu nzu y'Imana iteka bayitegura. Nibatinda bari ku ikanisa ntimukabakubita amakofi, ntimukababaze ngo ese bari hehe. Bari ku ikanisa uko babiharahiriye imbere y'Imana. Bwizo reka bapfukame, kanongere saba abapasitori bacu baze gira dufatanya bagisigaye hano sengera abashemasi. Namwe urafatikanye nawe.
data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aba ni abakozi bawe watoranije uyu munsi wa none gukora umurimo wawe. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Ntacyo babasha bonyine ubwabo wameteuliwa kwa sababu turabasabira mwami Yesu turabasabira wajaze nguvu imbaraga zivuye iwawe ili wasubitimize kazi yako kama ulivyowatia Bwana. Ni wewe umewaita Bwana, umewateua ili waifanye kazi yako Bwana. warubizi Awe juu yao Bwana, awezeshe kufanya kazi yako. basabirisha umutima wo kwihangana, umutima w'imbabazi, imbere yawe izina rya Kristo Yesu. Baba imbere yawe Mungu yawe bakora umurimo wako wahamagariye. Turabasabira koroba, tubasabira mwuka wera, tubasabira imbaraga, tubasabira mwami Yesu ubwenge bwo kuzuza kugira ngo babashe gukora umurimo wawe izina rya Kristo Yesu. Tunawekea mikono Bwana, tunawekea mafuta Bwana, ili wateue Yesu Kristo kwa yale ambayo umewaitia kufanya. Neno lako liwe ndani yao Baba, katika jina lako Yesu Kristo. Baba Mwenyezi Mungu, urakoze Mana, bakoresha imirimo ikomeye n'ibitangaza, ubambika imbaraga, bahereza ubwenge bwo kubasha gukora umurimo wawe. Cyubahiro ni cyawe, mu izina ryawe Data Kristo tubisenze. Mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, natangariza iki gihugu, iyi si ya none, isi yose n'ijuru, anga yote, ndabatangariza kwaba uhereye none bahawe imbaraga n'ubushobozi bwo gukorera Imana mu muhamagaro ubushemanse, bakorera Imana, baba umuryango winjira wo gufasha abari hasi, abapfakazi, abakene, babegeranya mu nzu y'Imana. Tawe numwe usubizwa inyuma ngo kubera ko ari umupfakazi cyangwa ari umukene. Mana ndagushimiye, aba bose reka busura imbaraga z'Umwuka wera. Were none isi ya none ibakire nk'abashemanse. Were none mwami Data nyir'ijuru ribakire muri bamwe, babe bagenzi ba Stefano, babe bagenzi ba Filipo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Data ndagushimiye, ni mu izina rya Data dusenze twizeye, amen. Were none mubakire nk'abashemanse. Mana ibaha umugisha mwinshi cyane. Basi musalimiye abashumba, muzafatanya. Eric musore aze asinye, ntabwo certificate. Diacon abashumba b'itorero rya Kristo mwegere hano. Iyi ni certificate y'umudiyakoni musore Sebarongegwa Eric. Iyi ni iyi ni certificate igaragaza ko uhawe inshingano y'ubushemansi. Mana iguhe umugisha mwinshi. Nyantungane atamuke abashe gusinya. Nyantungane ahawe impamyabushobozi ihamya neza ko abaye umushemansi mu itorero rya Kristo, asengewe ku mugaragaro. Bamwakiriye nk'aba
n'abashumba be bazafatanya nawe. Mana iguha umugisha mwinshi. Ndayisenga Prosper. Ini certificate Ndayisenga Prosper ahawe uwemerewe inshingano y'ubudiakoni mu itorero rya Kristo. Hamwe nk'abashumba tuzafatanya, turagushigikiye. Rachel Nyamahoro. Ini certificate ya Recho Nyamahoro ahawe inshingano y'ubushemansi mu itorero rya Kristo ku isi. Tuzafatanya k'abashumba be. Imana iguhe umugisha mwinshi. Pacifique Ngarukiye. Iyi ni certificate tuguhaye abashumba dufatanyije tugushigikira ku nshingano y'ubushemansi ahawe mu itorero rya Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, uzakorera itorero ry'Imana. Dufite Asa Aime. Asa Aime. Iyi ni certificate wahaye dushima Imana abemerewe kuba abashemansi mu itorero rya Kristo bazafatanya n'abashumba. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi, uzafatanya n'abashumba. Aba bafite agaciro kenshi cyane. Ahatari umushumba mu itorero rya Kristo yemerewe kuyoborwa n'umushemansi. Moise Gwiyereka, yes, arasinya. Moise Gwiyereka, iyi ni impamyabushobozi tuguhaye nk'abashumba bagenzi bawe. Ufatanyije tugushimira ku nshingano uhawe y'ubushemansi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi cyane. Shaka kubwira itorero rya Kristo. Nyabaruta Beatrice. Sawa nawe turamuha impamyabushobozi yuko abahawe abaye umushemansi mu itorero rya Kristo zofatanya n'abashumba. Mana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane. Ndagira mbwire itorero rya Kristo hejuru y'abashemansi tugira twebwe mu itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo gemera abashemansi kuruta protokolo. Ta protokolo tugira, protokolo si terme ya biblike, tibiba muri Bibiliya. Twemera abashemansi cyane, kandi tubemera iyo hatari umushumba. Umushemansi w'itorero rya Kristo yemerewe gushumba itorero, agakora imirimo yose ya gishumba mu gihe umushumba adahari, kuko afite ubwo burenganzira kugira ngo ashumbe itorero rya Kristo. Aho ari hose yemerewe gufungura ikanisa, akaryemererwa kugeza igihe azahabwa izindi nshingano akomeje kubikora neza. Cyo gituma handitse ngo ibo bazava muri izi nshingano baje no mu zindi. Rero mubakire kabashumba kabashemansi. Cyo gituma nibo bayobora amaserire yacu, abayayobora n'abashemansi. Mana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Ndabakiriye mwese mu itorero rya Kristo mu murimo mukuru wa Kingdom. Mana ibaha umugisha. Yesu abagirene.
reka mbasabe musubire mu myanya yanyu twongere Imana amashi menshi.